Bageshu pitša ya rena ya ditaba ya phophoma re gaša thwego tšwa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Maiteko a ngaka Mathole Motshekga a go thibela go hlomamišwa ga kgoši ya Balobedu a foloditše. Dada Morero o kgethilwe go ba meyara o moswa wa mmasepala wa Johannesburg morago ga go tlošwa ga ngaka Mpho Phalatse ka boutu ya go hloka tshepo go yena. Dipapading go ya go swa legong go šale molora ge Pirates kopana le Sundowns leotong la mathomo la papadi ya sekamakgaolakgang a MTN 8 go sasa. Thobela bageshu ditabeng tša lehono ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Pretoria Palace of Justice e phaetše thoko le go lefiša ditshenyagalelo kgopelong ya tšhoganyetšo ya go emiša moletlo o beakantšwego wa go hlomamiša kgošana le kukela mojatši bjalo ka kgoši ya Balobedu ka Limpopo. Sefepi segolo sa peleng sa ANC Mathole Motshekga o išitše molato wo kgorongkgolo ya tsheko. Motshekga ke mohlokomedi wa semolao wa kgošigatšana Masalanabo Mojatši. Kgorotsheko e re Motshekga ga ana maatla a go laola Masalanabo le gore taba yeo ga se ya potlaka. Kgošana le kukela le kgošigatšana Masalanabo Mojatši ke bana ba kgošigadi Makobo Mojatši wa Boselela yo a hlokofetšego mengwaga e lesomešupa ya go feta. Masalanabo ba beilwe leihlo gore o tla hlatlama mmagwe ge a sena go tšwa mahlalagading a na le mengwaga e lesomeseswai. Eupša ba mošate ba tsebagaditše ngwagola gore lekukela o tla tsoka masetulo seo sa bogoši. Sephetho seo se bakile gore ngaka Mathole Motshekga yo a hlokometšego Masalanabo a kitimele kgorontsheko. Eupša maitekelo a gagwe a go thibela go hlomamišwa ga lekukela a foloditše. Kgopelo ya gagwe ya tšhoganyetšo e gafetšwe ka thoko. This judge is saying a child of 16 should be left to the wolf to be eaten by the wolves, because if a foster parent cannot represent her, who else should represent her? So the judge grossly erred. O tlalleditše ka gore go hlomamišwa ga lekukela ga go fetole maemo a Masalanabo ka gobane o lemogwa le ke Presidente Ramaphosa, Zuma le Khomišene ya Tolo. Ba ka mošato wa Mojatši ba amogetše sephetho sa kgorotsheko. Bosi bja Mojatši bo thakade o budateganya ka lebaka la gore batho ba rena ba ba tshwantse o tšwela pele ka go bona re dilo ka moka di maemong a tšona. Our traditional ceremony e o tšwela pele with the right person. Ba ikemika le re Masalanabo ga a godišwa go ya ka setšo sa Balobedu ka fao ga se a hlwa a butswa go ka ba kgošigadi. Ngaka Motshekga o šetše a butše molato wa go hlotla sephetho sa ka baka mošate sa go kgetha lekukela go ba kgoši. Thobela re le kgopetše go ntšha maikutlo matlakaleng a dikgokagano mabapi le hlogo poledišano ya rena letšatšing le la lehono ya gore kgorotsheko kgolo ka Pretoria e phaetše ka thoko kgopelo ya tšhoganetšo ya go thibela go hlomamišwa ga lekukela Mojatši bjalo ka kgoši ya setšhaba sa Balobedu. Se e tla ba la mathomo setšhaba sa Balobedu se etwa pele ke monna mo mengwageng ya go feta e 200. Makgabo Kenford Maputla kgošigadi Masalanabo ke ena kgoši yeo re letetšego ya setšhaba sa Balobedu bao ba no kwatlala fela. Makgatlela Daniel Tameng taba ya go baka bogoši e fetogile setlwaedi matšatšing a bjale empa setšo se re bogoši bo a tswalelwa. Lenkwe Mmina Phiri ke leboga kgorokgolo ya tsheko ge e phaetše ka thoko kgopelo ya tšhoganetšo. Batho ba swanetše go tseba gore bogoši a bo swane le bopresidente a se go vouta. Evelyn Lebepe Madume kgorotsheko di senya magoši ka monageng ga botse bogoši bo a tswalelwa ga bo go maretšwe.
Shimane Mampane Thobela go bolela nnete dikgorokgolo tša tsheko ke tšona di senyago boetapele bja magoši ka mo Afrika Borwa. Jalo gona o ka re taba ya bogoši e bua gantši batho ba swanetše ba ithute gore bogoši bo a tswalela bogoši ga bo boutelwe ke a leboga. Nna ne ke re bogoši bo a tsalelwa a re leboge re le kuka a tla etelela šaba sa balobedi pele a se buse gantle se ke go na le di-corruption le di eng e kana batho ba banna le bona mona ga o setse go na le corruption kgotsa go na le madi gona hei a re tshepe re solofela gore o tla busa gantle. Re a leboga. Badudi ba Polokwane ka Limpopo ba tšwela pele go itemogela kgaotšo ya kabo ya metsi. Go šetše go le tekano ya kgwedi tše pedi. Tlhobaelo ye e ama gape dikgwebo ka Seshego, legae la batho, Pendo le Flora Park gare ga mafelo a mangwe. Bjalo ka ge re le tshepišitše maloba, re boledišana le Meyara Phetiši wa Masepala wa Polokwane John Mpe. Meyara, re a le amogela. Ga jela motho e re go tamiše ke tamiše le ba bogedi ka moka ba SABC. E ka ba ke ka lebaka la eng kgaotšo ya kabo ya metsi e gagaba nako ye telele ka tsela ye bothata ke eng? Bothata ba rena bo bogolo ebile bothata ba setegeniki mo di-pump stationeng tša rena tše pedi tše di ileng tša phutlama tše di welang ka fasa khampane ya rena e le go lepelela Northern Water. E fela tšeo di lokišitšwe ga bjalo ge re swanetše gore le tše dingwe tše e le goreng di be di le mathata a re na lona dipogodu tše dingwe tše di augmenta metsi a Olifantspoort le a Ebenezer. Go a ba gore gona bjanong re ba le bothata ba load shedding. Already re boletše le ba Eskom ba šitše ba thomile go sa load sheeta Olifantspoort, re boletše le ba Greater Tzaneen Municipality le Eskom le bona ba tshepiša gore ba tla dira bjalo gore mo go nang le dipompo tša rena le di-purification plants tša rena ba se ka ba direla gore ge bo ba le load shedding motlhagaso se ka ba affecta mafelo ao bjale ka re tseba gore metsi ke ntho ya botlhokwa mo re ka se kgone go phela ka ntle le yona dikgwebo di ka se kgone go šoma gabotse ka ntle le ona. Meyara go sa le bjalo taba ye ke kgale e gagabe a se taba ya bjale. E re ke hlalose gore rena re boledišane le badudi ba ka Ivy Park le mafelo a go swana le Madiba Park bao ba rego le ge malobanyana le bile le kopano le bona mathata a tšwela pele ke kgopela gore le thieletše kgatišo ya yo mongwe wa bona ke ye. Ke modudi wa Ivy Park rena badudi ba Ivy Park re sokotše nako e telele ya go lekana tekano ya dibeke tše seswai re sena metsi. Re bile le meeting le masepala mo mera wa rena a bontšitšeng gore o tlo dia peakanyo gore yona plan ya gore metsi o tlo a baganya jwang le mamohlalle ga rena plan ye tšwang from the municipality gore na re tlo kry-a jwang metsi. Meyara le ikarabela ka go reng ka se? Ga ke ya motho le a sa kwala botse fela se nka se tlhalosetsang badudi ke gore re a kwešiša gore taba ye ya bothata bo rena le bona e tšere nako re lokišitše tše dintšhi tše e le goreng ne le mathata mo rena bjale ka Polokwane le lepelela Northern Water. Tšatši la lekgono go bile le go tsentšhwa mošomong ga plant ya rena ya Damada ye le gore e tla oketša metsi ka another 4 megaliters of per day. Re nagana gore go tla ba le diphetogo re na le dipoledišane tše re bile le tsona le bašomedi ba šomišago metsi ka bontšhi dikhamphane go fokotša metsi ao ba šomišago go leka gore mafelelong setšhaba ka kakaretšo se kgone go kry-a metsi. Re na le ditraka tša rena tše e le gore le tsona re di tsentšhitše mo tseleng ebile wa ka kopano ya rena e re bilego le yona le badudi go tloga ga letšatši la lekgono re na le nomoro e kgethago ye e le gore badudi ba ka founela mo go yona goba ba šomiša WhatsApp mo go yona gore nomoro tšeo ba kgone go kry-a thušo ya tšhoganetšo ye nngwe ya mathata a re bile le yona ebile di-call center tša rena tše e le gore re kgweditše e le gore go na le batho ba e le gore a ba šome gabotse e fela re lokišitše dilo ka moka
re nagana gore mafelelong a beke go tla ba le diphetogo tse di bonalago mo kelelong ya metsi. Meyara, bothata ke gore batho ba tswela pele go lefelela ditirelo tša metsi ao ba ka se a hwetšego. Taba ye le bona e lokile? A gona ka mogo o ka patela ntho e le goreng a o išomiše. Se re ka se tlhalosang fa gore re nna bjale ka mmasepala re amogela gore go na le ka mogo re ile o loba ka gona letseno la mmasepala ka baka la taba ya metsi e tloga le rena ya re affecta e fela re a tseba gore metsi ke tokelo mo setšhabeng sa rena. So ke ka lebaka leo re šomileng bošego le mosegare gore ye nngwe ya di plant tša rena di šome le di-pump station tša rena di thomile go šoma ka moka ga tsona e fela go no ba le ko ebenesa mo e le gore re boledišane le ba Eskom gore ba tloele ba kgaotše gore go dira ntho re bitša gore ke load shedding ka gore e emiša go pompiwa ga metsi go tloga gona mo letamong le la ebenesa le le gore ke lona le legolo le le re fang 32 megaliters of water per day. Meyara Petishi wa masepala wa Polokwane John Mpe re leboga nako ya lena a re tshepe gore bothata bjo bo tla rarollwa ka pela ditaba di tšwela pele morago ga mabenkele. Ditaba di tšwela pele. Meyara wa masepala wa Johannesburg yo a sa tšwago go kgethwa Dada Morero o netefaleditše go tsepamiša maemo a ditšhelete a masepala. Modulasetulo wa ANC wa Johannesburg o kgethilwe maemong a bomeyara ntle le go ganetšwa. Se morago ga gore meyara wa pele Ngaka Mpho Phalatse a tlošwe setulong ka boutu ya go hloka tshepo kgahlanong naye. Phalatse o phegelela gore kopano yeo e be e se molaong. They came, they said that they do not recognize the meeting. You must also remember that these people is government. They can't, it's like government protesting itself, which is wrong. What happened today was an injustice, it was unlawful. We're just waiting for the courts to redeem the residents of Johannesburg from what has happened here today. It is heartbreaking that the city's main entities are financially on their knees with unsustainable overdrafts, such as the City Power, which is now sitting at 8 billion negative cash balance. Kantoro ya mošireletši wa setšhaba e re e hweditše gore mopresidente Cyril Ramaphosa ga se a tshela molawana wa maitshwaro wa bahlankedi phetiši ka ga diteng tša kgatišo yeo e šwahlišitšwego. Kgatišong yeo Ramaphosa o re o tloga a tseba ka mo tšhelete ya mmušo e šomišitšwego masolong a mangwe a dipolotiki ka gare ga ANC. Motlatša mošireletši wa setšhaba Kholeka Qaleka o bolela le gore kantoro ya gagwe e hwetša tšhomišano go batho ka moka ba amegago dinyakišišong tša phalaphala. Kgatiso ya mafaratlhatlha eo mo go yone mopresidente Cyril Ramaphosa a utlwagalang a re o na le kitso ya tsela eo madi a puso a diriseditsweng go ngoka kemonokeng ke bontlhopheng ba ANC e bakile dingongorego tsa gore Ramaphosa o gatakakile melawana ya the Executive Ethics Code. Le fa go le yalo mosireletsi wa setšhaba wa nakwana a re ga a bona sepe se se phoso mo karolong ya mopresidente. Evidence obtained indicates that prior to the president making these utterances, it was widely reported, even in the Zondo Commission, which was public, on the misuse of public funds by the ruling party for party political gains. Advocate Qaleka o ne gape ikuela go setšhaba gore se nne pelotelele seno morago ga dingongorego tsa gore ga a fetse ka dipatlisiso tse di mabapi le kgetsi ya phalaphala. We call upon the public to rest assured that we have covered a lot of ground and we are receiving cooperation from all stakeholders involved. Tona wa pele wa lefapha leno o bonwe molato ka ile a fofisa maloka mo kgatlho wa ANC go ya Zimbabwe ka sefofane sa sesole sa naga ka ngwaga wa 2020. Ms. Maphosa Ngakula neither had the authority nor the permission to ferry the ANC delegation in an SANDF aircraft. Le fa go le yalo mokgatlho wa ANC o ile wa duela madi a boleng ba dikete di feta le kgolo go lefapha la tshireletso le sesole. Offenses Timo, SABC News, Pretoria. Tona ya maphelo Ngaka Joe Phaahla o re ba gare ka dipoledišano le khamphane ya kabo ya mohlagase Eskom go tla ka leano la go rarolla mathata a kgaotšo ya mohlagase ka ditheong tša maphelo
ge naga e itemogela kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Tona o boletše gore kgoro ya maphelo e angwa gampe ke kgaotšo ye ya kabo ya mohlagase gomme seo se šitiša mošomo wa kgoro o mogolo e lego go abela badudi ka ditirelo tša maphelo. Le ge go le bjalo ga se go abegwa ka mahu ao a hlotšwego ke kgaotšo ya kabo ya mohlagase. Ngaka Phahla o gateletše gore go kgaotšwa ga mohlagase go bea kgoro ya maphelo ka tlase ga kgatelelo kudu maokelo a magolo. Tona o be a bolela se kopanong le babegaditaba ka ditlamorago tšeo di tlišwago ke kgaotšo ya mohlagase ka kgorong ya gabo maemong a bosetšhaba. Ba tšeakarolo bao ba eteletšego pele projeke ya go thuša bašomi ba peleng ba moepo go hwetša tšhelete ya bona ya mošomo yeo e sa lefelelwago, ba re ba sa hloka tšhelete ye nngwe go phethagatša ditlamo tša bona. Tšhelete ya go lekana diranta tše dibilione tše 10 ga se ya hlwa e lefšwa. Go begwa gore bašomi ba bangwe ba moepo ba ganeditšwe go hwetša tšhelete ya ditefelo tša malwetši ao a bakilwego ke maemo a mošomong. Ba kokwane fano go dira dikopo tsa dituelo tsa dipenšene tse di iseng dituelwe. Bangwe ba batla dipenšene tsa batsadi ba bona ba ba ka tswang ba tsofetse kgotsa ba tlhokafetse. It's the initiative ya di-ex-miners to check on my benefits tsa re wa ka. Ha ke tlogela ne le 2002 mme ka se ka fiwa ditshwanelo tsane. Le mororo lenaane leno le setse le tsweletse tlhaelo ya matlole ka nna kgwetlo. We are hoping to get some additional funds to actually take this forward. The mining companies through the Minerals Council for South Africa has been very supportive and has actually also provided us some additional resources, but we need much more resources. Gone yaanong ka ntlha tlhoko ya metsamao le budget mare re ntse re tsweletse ka bonya. Ditlamo tsa meepo le tsona di a thusa. This is a right step. Remember, most of them are historically in rural areas, but through the Gold Working Group, which eventually formulated a trust called Siamiso Trust, has got all these outreach programs. Ba batla le go fitlhelela badira moepong ba pele ba ba mo kgaolong ya borwa jwa Afrika. Re tsharolotse diphuka tsa rona go ya go di SADC areas, countries tse di welang under SADC go thusa batho bao because le bone e ne le di countries tse leng gore di tlisa batho ba tsona mo South Africa go tla go dira mo di mining. Letsholo leno le tla tsweletsa mo sedikeng sa ngaka Modiri Molema se se nang le ditoropo tsa Mahikeng le Lichtenburg. Itumeleng Khajane, SABC News, Marikana. Ditaba tše thabišago go baotledi ke tše di reng ba ka hwetša kimollo ye nngwe thekong ya makhura beke ye tlago. Go lebeletšwe gore theko ya litara ya petrole e ya go theoga ka ranta. Ka bomadimabe ya diesele yona go lebeletšwe gore e tla oketšega ka 15 cents. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be ye mebjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le dolara ya Amerika. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlatlogile. Theko ya motomo wa oli e tala ya Brent e theogetše ka fase ga didolara tše 80. Tša dipapadi, mohlahli wa Orlando Pirates Jose Rivero o re dipoelo tšeo di fetilego ga di re selo ge ba e ya go thulana le Mamelodi Sundowns leotong la mathomo la sekamakgaolakgang ka mokibelo lepatlelong la Orlando. Sundowns e sale e feketša Orlando Pirates dipapading tša yona ya ba e fenya ka dino tše 2 go lefela papading ya tšona ya mafelelo. Ge e le Kaizer Chiefs yona e ikemišeditše go ikgatelela ka bofokodi bja Amazulu go makgaolakgang lepatlelong la FNB ka Sontaga. Sundowns e hlotse Pirates makgetlo a mangata dihlenge tse fetileng. Sehlopha se hlotse Pirates ka ntlha tse 4 ho e le nngwe makgetlo a 2 lemo se fetileng. Se boetse sa hlola Pirates la go bapalwa lebaneng la yona ka ntlha tse 2 ho lehe. Empa mokotlisi wa Pirates hore dibapadi tse sehlopheng di na le monyetla go ngwala history ka go hlola Sundowns. It doesn't make any sense for me to think about
what was the result the last time that these two teams face each other, because it's not gonna have it all, and the players are very angry, hungry, and really looking for this game because they are ambitious, they are professionals, and they are playing for Pirates, to play this type of games, especially when we play home. And again, when we have the chance to still writing our own history. Mokotlisi wa Sundowns Manqoba Mngqithi o re ha ba so bapalele Pirates hleng sena empa ba tla etsa tsohle tse matleng a bona ho hlola papadi. We have not played Pirates and we don't know what Pirates is capable of offering in this match, but all we would want is to go through to the next round of the competition, and that starts with the match that we are playing on Saturday, which we need to treat very carefully and make sure that at least we get away goals. Ho sale jwalo Kaizer Chiefs e ikemiseditse ho hlola papadi ya yona ya mohope ona eo le yona e tla beng le loto la pele ka Sontaga kgahlano le AmaZulu FNB Stadium. We know what to expect. We know where we need to go forward, and yeah, look, these games are cup games. League games and cup games are different. So the dynamics of the game is going to be very much different. So but we know where the weaknesses lie, and hopefully we can use that to our advantage. Maoto a bobedi a papadi tsena tsa seka makgaolakgang a tla bapalwa mafelong a beke a tsatsi la 22 a kgwedi e tlang. Hisingatwa SABC News. Pagesho di felela mo gopolang gore le ka kgatha tema go Twitter, Facebook le WhatsApp. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. Mogedi wa SABC Marumesha go tša boso bošombele khona re bona gabotse gona go lotse di botse tša dipula di kadile gabotse ka lebopong la rena ka bohlabela go akaretša ona le go ka dikalong tša ka boqebega la ka moswana re sa bona gabotse gona go lotse di botse tša dipula di kadile gabotse ka lebopong la rena ka KwaZulu-Natal le ona le go ka dikalong tše le tša ka Kapa bohlabela gabotse nena fela e le tše bofefo re bona seemo sa diphefo di bontšha bjalo di tla tšutla gona ka lebopong leng ba tirelo tša boso magešo ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tša maatla ka dibe gona ka dikalong tše le tša ka Kapa bohlabela gabotse nena fela go tšutla moya montši ka dikalong tša ka lewatleng re sana le tsebišo nngwe e laetšang gabotsenyana fela gore go tla fiša phišo e tla tlhotlheletša go swaga tlhaga ka gona magašo a re tlhokomeleng re se tlhotlheletše go swaga tlhaga ka dikarolong tšeo go ya gona ka dikarolong tšele tša ka North West le yona le ka Freistata ge re thoma bjelo ka dikgerata tša rena re thoma bjelo ka province ka Gauteng le tla sa gabotse ka dikarolong tše e la Seruthwane o le ka Pretoria le a fiša la ka moswane re bona gabotse kgerata e le 32 go tsena bjelo ka Bronkhortspruit go fitlha bjelo ka Springs kgerata ke 30 ka moka ge re tsena bjelo ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla fiša tšhiritšhiri ka Mosina kgerata di obela bjalo 36 go tsena bjelo ka Bothando le tla sa gabotse le fiša go fitlha bjelo ka Bopolokwane ga Bomaraba Skwala kgerata ke 20 senyane re a gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla sa gabotse ka dikarolong tša go ruthetše ka go kgetha dibaka bjalo o le ka bo Ladenburg kgerata ke 28 go tsena bjelo ka dikarolong tša ka Middelburg le tla fiša gabotsena fela mosareng wa Sekgalela kgerata e le 30 le motšo o tee re ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le tla sa gabotse ka dikarolong tša go Fodile ka bo Pietermaritzburg ka bo Durban e fela la fiša gabotsena fela ka bo Ladysmith kgerata e le 34 go ya bjalo ka dikarolong tša ka bo Vryheid re ya gona ka borwa bodikela ba Kapa ka borwa bohlabela bjalo ba Kapa re bona gabotsena fela ka dikarolong tše go Fodile ka go kgetha dibaka re boletše ka gore awa dipula di tla ba gona ka dikarolong tša ka Bokomane go tsena bjalo ka dikarolong tša ka bo East London go laetša go Fodile ka dikarolong tšeo go le ka borwa bodikela ba Kapa ka dikarolong tše go laetša gabotsena fela go tla be go ruthetše ka go kgetha dibaka ka bo Worcester le ka bo Lensburg e fela go a fola ka dikarolong tša ka Cape Town le bo Hermanus 21 wena le go ka Kapa le bua gabotsena fela re bona gabotsena fela la ka moswane le tla be le fiša le ruthetše gabotse ka bo Kuruman 33 go tsena bjalo ka bo Kimberley 30 ka moka ge re ya gona ka dikarolong tše tša ka Freistata go maAfrika Borwa re go lebeletše ka bo Sasolburg kgerata ke 32 go tsena bjalo ka bo Kroonstad le bo Welkom 32 go laetša go ruthetše re a di kgaretlela gabotsena fela ka dikarolong tše tša ka North West le tla sa gabotse go fiša ka bo Rustenburg ka bo Lichtenburg 30 ka moka magešo go tšwa go nna ke re mošate.